أجل القوس القندية بالعربية توكسوبلازما. الجمبسيكا العائل النهائي، إنسان والحيوانات الثديية أولا عائل الثوي الوسيطي. شفت ورطاء هيك خاصة النساء. أهم مشاكل وأعراض إجهاض شديد جم الإناث حوامل وقلب جارة زارب شينابل فتاك بليج نمينن ومعالجات كل زارب صاب شينابل زارب زار شينابل وممكن زارب جوانا تشوه فيها يعني آف كابيليشن سليمة زند كذا استسقاء شديد وقلب جارة جبورتي قلب حالات أنا زارب كوا نقرأ بيكور من شدة كذا عامل مسبب شد التوكسوبلازما. يعني شو بيقولوا راستين نخشيك قلتي مهمة مش بال خطير يعني ممكن ضايع مش مالتية شيء خطير. gelek gavên baş tên avêtin di zanîngeha Rojava de mîna îro em bêjin beşê zanyarî yan jî rêveberiya fakûlteyê dektorek bi navê Birêz Ebdilqadir Osê vexwendin ji bo dana fêrdanekê. Ev fêrdan di dilê xwe de çi himêz dikir nexweşiyên hevbeş di navbera lawir û mirovan de nîzî heysid û heftê nexweşî yek û hevbeşên di navbera lawir û mirovan de û ji bo parastina jîngehê jî em çawa jîngeha xwe bî'a xwe biparêzin. Gelek rêgezên wê hebûn ji me re hatin şîrovekirin û gelek nexweşî jî hebûn ji dû lêkolîna de hatin şîrovekirin. Me gelek sûd ji fêrdana îro girt bi rastî jî gelek tişt li cem me nezelal bûn deriya pirsandê deriya şîrovekirina dektor ji vê fêrdanê re me gelek sûd jê girt. Bi rastî jî gav nîwilo pir baş in yanî dektorek ji derveyî zanîngehê were car caran fêrdanên awarte bide wê pir baş be û bi hêviya serkeftin.